प्रकार का जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बैठने का मतलब समझते क्या? जो शरीर से तो बैठे लेकिन मन से भी बैठे, मतलब हम यहाँ हैं, यहीं हैं, इसलिए उनका कल्याण हो, दूर उनका भी कल्याण। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो प्रदक्षवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वावरुदः वृश्चिवातरः सुवज्रामानो वेदते भुजगमयः अग्निजवा चक्षसो स्वेनो देवा अवसागवन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनो विर्वसेमहि देवहितं यदायुः हस्तमिन्नो शरदो हन्ति देवा यतरानश्यतराजरसं ननो पितरो भवन्ति मानो मध्यायैरिकता दुर्गन्ध्यो आदिर्द्यो रादितिरं हरिक्षमदितिं माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदिर्जातमदिर्जनित्वं यो शान्तिरो नरिक्षतुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरामः शान्तिरो भजयः शान्तिः वनपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यतः समीरसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्तः पशुभ्यः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम शुचिपुरन्द्राभ्यां नमः ओम माता बिंदुचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम याज्ञवल्क्यादि महर्षिभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधान श्री पार्थेश्वराय नमः अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गणेश जी का ध्यान करें। ओम सुमुखस्य कदन्दस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुभरां वर्धनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यक्षुरासुरैः सर्ववेदहरस्तस्मै गणाधिपतये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषाममङ्गलं येषामृतिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते शुभं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां बुधस्तेषां पराजया येषां विद्येवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र भार्गो नमोर्धनो तत्र श्रीविजयो भूतो प्रमादी धर्मधर्मः अनन्या चिन्तयन्तो मां केचन पर्युपासते तेषां तुभ्यामि युक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहं तते सकलकल्याणं कारणं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरे सर्वे सारम्भकालेषु प्रयन्ति भुवनेश्वरः देवादशस्तुता देवीं ब्रह्मेशानजनार्दना विद्वेषं भागवतं दण्डमाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गाधारे मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यान् सिद्धये ज्ञानार्थ पुष्पं समर्पयामि